En stad där alla känner alla. Det här är min kusin och hans kompisar. De sitter kroniskt i skiten. Och nu är de igång med att stjäla 2 ton fyrverkerier 3 dagar innan nyårsafton. Det är som att stjäla den enda traktorn på en ö. Och fast att jag inte kände någon i Nuuk blev det ändå jag som fick reda ut trådarna. Men låt mig få starta från början. Här är jag på flykt från stress i Stockholm till det som mamma kallar för lugnet i Nuuk. Jag landar nu. Eller? Nu landar jag. Tack så mycket. Så vad? Jag snackar inte grönländsk. Okej, ja, du ligner det senare också. Mina föräldrar kommer från Grönland, men mamma flyttade till Sverige när jag föddes. Okej. Vad betyder sumut? Det betyder hvorhen? Jag ska till Kongevej. Kongevej, okej. Ja, ved du hvad, sproget, det er sgu ikke så svært. Og goddag for eksempel, det hedder Uatrappunga Usuk. Unga köra kusuk. Ja, Uatrappunga Usuk. Unges kusuk. Ja. Folk kan sgu godt lide, at man lige siger et eller andet på grønlandsk. Det viser os lidt respekt. Kusuk. Ja. Hvad skal du så herop? Er det så noget, den forsabte søn vender hjem? Mitt i Nuuk för att få slappna av lite. Altså, så tror jeg, du kommer det forkerte sted. Fordi nu, der sker altså ting og sager. Der skulle du være at tage afsted ud på kysten og slappe af i stedet for. Her i Nuuk, der er gang i den der. Jag kände mig väl mottagen redan innan jag träffade min kusin på Nuuk. Och det grönländska språket skulle jag nog lära mig snabbt. Uanga atikapungas usuk. Jag letar efter Kunuk. Tycker inte. Är du lige landet? Kørte du med taxi på? Uatrappunga nu. Det er mig, der er din fætter. Kommer du ind, eller? Fejl. Cigarrappu. Allez, تيجي Hej. Bacardi. Usuk. Smäller. Usuk. Usuk. Han taler kun svensk, Jättebra. så kan I få trænet det. Hvad er du med? Tax-free. Æblevino. Någonstans. Här. Nu snakker vi. Det... Æbler. Der kunne. Prøv at kigge, der kunne æbler. Kom, sæt dig, mand. Det er æbler. Der går noget tid før det der æblevino. Du kommer fra det toldfri område, eller? Tax-free. Ja, jag tog choklad också. Hvad siger han? Han siger, han har chokolade med. Choklad? Har du slet ikke sprut med, eller? Sprit. Nej, det har jag inte. Har du smøg med? Nej, ja, tack. Det är bra. Jag röker inte. Det är osunt.
Hør her, fætter Usuk. Du kan købe en karton for 250 kroner i flyet. Så kan du sælge det her for 500 kroner. Kaching. Måste man piss money. Ja, precis. De är jättegoda och saftiga så att det är bara att ta. Som tur var blev inte alla mammas äpplen uppätna. För de var egentligen till mammas väninna, Maria Magdalena, stadens präst. Hejsan! Kanui? Saaste parassi. No, mä muokisin parassin loppuun. Se saa mä tiki simoso. Suminganna dungina. Männer illokaf mikk. Suuta maamtu saa sinästy sannu kattap. Ah, jävlar! Det är någonting särskilt med den första dagen i ett nytt land i en främmande lägenhet. Ensamt och spännande på samma gång. Kiisam eqqassiimigu. Taamnu eqqissimanartigis. Nej. Pisoqalaartugaannarpa. Utaqala, uningana. Hej, jag heter Micki. Jag är Helenas son. Hon sa att jag skulle lämna de här äpplena. Jag vill ha butta på kaffe, men jag har gäster. Jag har inte sett stan ännu. Ja. En anden gang. Der gås. Hvordan tager jeg så? Sanita qutitsin tillita. Tidamigo tillita mamarnerusa. Surri. Illinun aallartittat. Kusanna? Onneripputi. Kisiä soon noqalunnup isuttuuppiu. No, isortuutsingila. Annuma soinialeqimmagaan. Pisariaqangim. Taam isuaqarnialeq. Maasissulitakkusarpi. Qaqutti. Parasiwa aamma. Nää. Illoqarfiukungia. Kisiä akileraamaseraffiu suli. Ilismasaqarfiingisaa. Maasias. Jävla. Sulia taamaappa. Taam killersuiniakkujuusat qannu. Naam isikkua pingilaa. Maasiuo. Isimukiummikingum. Kisiä asasani inuin illersortarpaa kisiä taakkua sangularpata. Tää Hei. Miki uonekkutingiumapparu. Onnumanangilu uonammin pittu ngumappa. Onnumagingila. Kisiä miki sor nuannarisaminna pittisimas. Tasqa. En flicka.
Status. Äpplen levererade. Check. Gjort bort mig framför en snygg tjej. Check. Tom känsla av att vara turist i mitt eget liv. Check. Veganvänligt kulturhus som plåster på såret. Nej. Men att ge upp på dag 1. Aldrig. Allez, souriant. Hvad laver du? Jag har varit och handlat. Har du set Mona? Det var en tjej jag förut, men nej, jag vet inte vad hon hette faktiskt. Hun hedder Mona. Hej. Är det du som är Mona? Hej fætter. Det var mit slæg. Det är Hokkaido-pumper. De smager godt. Ja, de är jättegoda. Om man tillagar dem. Min stora idiot. Hon är såklart Canucks flickvän. Nu vet jag i alla fall att hon heter Mona. Canuck och hans kamrater hade stora planer om plötslig rikedom. Akvarierenser. Eller idéer snarare. I kender godt de der magneter. Det er skidesmart. Man kan rense på begge sider på samme tid. De er faktisk ret smarte, ja. Ja. Hvad hvis vi gør det samme over i teleposthuset? Jeg har også en ret god idé. Okay? De der 40-fodscontainer, der er nede på havnen. Ja. Vi omsvejser dem. Og så laver vi det om til en café. Og så skal vi sælge pølsehorn. Vad är pölsehorn? Pølsehorn. Er ikke pølsehorn i Sverige? Du ved godt, hvad brød er, ikke? Brød. Ja. Og så den der pølse. Ja. Det er ligesom en hotdog. Ah. Der er konstant udsolgt nede på tanken. Man har altid brug for pølse. Alt. Og så er der kun de dårlige tilbage uden ketchup. Säljer du ett pölsehorn för? 15 kroner. Du skal bare sælge 100. Så har vi 15.000. Nej. Alltså bara för byggomkostnaderna. Om vi säger att de skulle på kanske 250 000 skulle behöva. Totta. Grazie, grazie, sicuro che svinskåren. Og der er til igen. Kunungo isatawa. Svensk. Jeg har sgu en idé. Vi laver noget, der hedder privatambulance. Vi køber en varevogn til ingen penge, arbejder for Sana, og så samler vi bare alle op, der er kommet til skade, der er for fulde. Penge fra staten. Livsvarig statsstøtte, mand. Vi bliver millionærer. De der ting, dem husker I. Det er det, vi skal leve af den næste tid. Det er der, maden kommer fra. Skål for det, mand. Skål. Hvidt øl, mand. Hvad sker der her, mand? Puha. Fatter. Hvidøl. Du skulle have købt flyversprit. Jag vet. Sorry, jag ska komma ihåg det nästa gång. Vi kan tjene penge på katte. Hvordan? Vi fanger 10 katte om dagen. Og bagefter, så laver jeg en hjemmeside. Bitube.gl. Hey. Eller misgrønland.gl. Ja, det fænger. Klik en kat. Hvor meget kan man sælge det for? Det kommer an på farven. De sorte er dyrest. Okay.
Men de stribede, det er der kun lækker. Skide godt, er I gang. Fed idé. Kating! Hoort toch genozen met mijn sassil. Hallo. Sushi. Juleshopping. Akka. Der ventede Vitus Mortensen en kæmpe overraskelse i morges, da han mødte på arbejde. Der var stjålet 40 juletræer, og han har nu udlovet en dusør på 450 kroner til dem, der kan give ham oplysninger om, hvor juletræerne er. Tilbage til studiet. Presidio, fætter. Jeg er sulten. Må være et eller andet sted. Vi har ingen penge, mand. Vi har ikke engang til en pizza eller noget. Det finns jättemycket mat. Meget mad. Den er fandme god med dig, du. Du tryller bare. Jeg finder på noget andet. Det der, det holder ikke med dig. Det finns jättemycket pengar. Du får en god trop. Der er også mad i morgen. Godt. والصغيرة يقطعوا كي سوسينا Summation eller sol. أو دقي سامي تمسي تمي في سوس الصغيرة يسوسي والصغيرة اللي يقطعوا الرسول أو وإما موسى في أنا ما موسى ترابل Under, der går jeg synge. Musetrappe, det er så... Ej, det var dødt. Hvor er Jack? Spis. Mamma. Hvad er det? Smager sgu godt. Tack, det är dal och nan. Kom igen. Dal och nan. Sig det lige. Dal och nan. Dårlig og nogen. De der juletræer skal altså sælges. Du er til at lave nogle penge. Hvor har du egentlig stjålet dem henne? De fik dem af en nisse. De faldt sikkert ud af en lastbil eller sådan noget der.
Jag har väl inte stulit julträden? Nu dør vi alle sammen, når vi har stjålet. Der ruller på. Kommer altså ikke nogen slader her. Man var rättslös. Eller... Men de kan ju inte vara här i alla fall. Vi måste flytta på dem. För att... Fordi så dør vi alle sammen igen. Precis, då dör de. Då dör julträd. De blir uttorkade. Och då faller nålarna av. Hvad siger han? Han siger, at hvis træerne bliver herinde, så dør de, og så falder alle nålene af. Ude på altanen med dem. Nej, om de står på balkongen så kommer alla kunna se dem från gatan. Sådan er du også en billede. Hey, det gamle ishus, nede ved det gamle blok B. Der er koldt, der er plads. Det er der træerne skal hen. Mickey, det var din idé, det her. Du skal hjælpe til. 빙봉 숨기랬지. 많이 기어가지고 뛰어 기어가지고. 맞습니다. 이렇게 하면. Isin tassami. Imakamma simitsa. Ai, imakta. Atuakkun kalaksum imak. Tanama fosmin dan skurs. Ohal tuola. Pasao siapa? Siapa? Ucapan fosmin cikin yak simakus. Ya. Oh. Hvor er de andre? Det var jag här. Sidder du bare her og lidt af julestjerner? Ja. Jeg har fået solgt 2 træer, og vi skal have nogle flere derned. Du skal hjælpe mig. Tror inte att vi kommer bli tagna då? Nej, vi bliver ikke fanget. Ellers så er jeg god til fangeleg. I Give? Prøv lige at komme her. Jeg har fået grannen ned. Kom! Der sidder et eller andet. Ska jag... Prøv at tage... Sådär. Ja, det tror jeg godt. Du er rigtig god til at hjælpe. Du skal hjælpe mig med de der juletræer. Kom. Ska jag... Ja. Den... Kom. Mickey. Halløj. Hej. Er det dig? Ja. Hvad skal du med dit træ? Nej, jag ska bara gå hem. I borde den anden vej. Just det. Jag måste gå till Pacific. Köpa handskar så att jag inte sticker mig på nålarna. Ja, jeg skal også derned. Skal vi følges af? Nej, det går nog inte för att jag måste köpa kaffe också. Och sen så ska jag ta trädet upp dit till kyrkan och visa utsikten. No. Det är så vacker dag. Det är en svensk jultradition. Ja. Lige 2 sekunder. Maja Martha? Op. Jeg kender bunger. Bye. Det var alderdomshjem. Der er en kvinde, der er ved at dø. Jeg skal derover. Men det er godt at se dig. Ja, detsamma. Ja, Ja. vi må ses til en god kop kaffe. Ja, Ja. absolut. Hej då. Hej.
Det är alldeles för farligt att flytta flera julgranar på gatan på samma gång. Tänk bara på alla vittnen. Jehovas vidner håller da ikke jul. Gör de inte? Ja, vi måste i alla fall hitta på en annan lösning. Alltså, vi vill inte bli kända som de som går runt och släpper julgranar överallt. Vi tager alle juletræerne ned i skuret ved brættet. Og så giver vi Juliane en nøgle. Og så kan hun sælge dem et ad gangen. Ja. Då måste vi bara komma på ett sätt att flytta alla julgranar på en och samma gång. Jeg har skaffet os en lastbil. Bara så där? Det var jag rundt med en ekskæreste. Är ni inte tillsammans då? Det er som regel det, exet betyder. Ni är inte ovänner? Nej, man kan altså sagtens være venner med sine ekser. Kan man ikke det i Sverige? Vi skal bare passe lidt på med Jorgen. Han kan godt blive lidt hissig, hvis han ikke får sin vilje. Men er ingen der. Kom. Prästen. Præsten, kig over. Vi har stjålet træer. Hun skal distraheres. Nej, men vad ska jag? Hør et eller andet. Over distraheres. Over og distraheres. Hej. Tjena! Oj, har du sett, de håller på att bygga ett nytt flygplats i vattnet. Kolla en julstjärna. Ja, jeg har set det. Det er sådan en grønlandsk tradition. Vad sa du? Vad är det där? Kolla, ser du? Ser du? Jag läste på nyheterna att bakom här, precis här, så var det en isbjörn och en narval som var... Du er ikke rigtig klog, hva'? Skal du have en kop kaffe? Ja, det vore gott faktiskt. Jeg har aldrig helt forstået det der med nordlys. I gamle dage, der sagde de, at det var åndene, der spillede fodbold med et hvalroskranje. Jeg ved ikke helt, hvor det der hvalroskranje passer hinanden. Det är inga valroskranier där uppe. Alltså, norrsken, det är när solvindarna är extra starka. Då kastas det elektriskt laddade partiklar mot jorden och de reagerar med magnetfältet. Er der vind på solen? Ja, absolut. Eller, alltså det är inte vind som här på jorden. Inte som vanlig vind, utan det är mer som enormt kraftiga explosioner. Du er så klog, hva'? Har du gået i skole i Sverige? Er der skoler dernede? Kul, du skojar med mig. Tror du ret totalt mycket klogere? Jeg ved da godt, hvad nordlys er. Det er ånderne, der spiller fodbold med et hvalroskranje. Se. Ja, ser det nu. Du har rätt. Kloka toka. Juliana. Munango.
Ang udatin 나 지게락도 이마 그다리 svenska. 이게 역시 나 sötingon. Isumi? Uppe den i Nängessen. Rassi. Förut. Hjulet? Förut. 40. 40. 40. 50-50. Är ingen där? Nej. Vadå? Hun kan godt sælge træerne, men hun skal have 50% for det. Jag ska hon ha halva andelen? Det är jättemycket. Ja, vi får dem sålda i alla fall. Vi kan inte ha alla julträden liggande tillsammans. Då blir folk misstänksamma. Hvem skulle blive mistænksom? Folk som går förbi blir misstänksamma. Mikke, du er sådan en bangebuks. Jeg kan til dig bange. Mikke, lad være med at se så skyldig ud. Du er ikke en eller anden kriminel. Jag brukar se så. Hvad? Kom. Är ingen där? Det går så ut för räckvärna. Kono? Kunuk kamaratinit. Allatigu ajorturio pasinniarpasipput. Kisinam am kunuparnaarsaarniku. Nej. Hvad nu, de er der punga? Qissillute. Qanu ilillung eqqississagam. Juullussaan ulsisamaannangu pilitsinungoreret. Isumannangila uwa tappavan eqqissisimarniama. Hvad sagde du med Systembolaget? Hvad var det? Det är som statligt monopol på sprit. En svensk jultradition kan man säga. Och sen brukar alla kolla på Kalle Anka också. Kalle Anka. Kalle Anka. Kalle Anka brukar vi kolla på. Kaljanka. Ja. Anders And. Arnos. Arnos And. Nu Anders And. Kalle Anka. Nasi noget. Imersimarpasik kaming. Så. Jo klar på mig med så. Det der mad, du lavede forleden, det var da okay. Skal du ikke stå for julemaden i år, eller hvad? Ja. Ja. Men jag är ju vegan. Ja, svenska ganer. And? Nej, alltså vegan. Vegano. Svensk and, eller hvad? Hvad er det? Svensk juleand. Vegan. 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 Ja. Svensk juleand. Ja. Ja. Der er noget med andet at gøre i hvert fald, det er fint. Det sørger du bare for. Vill ni? Nej, du står på maden. Okej. Då blir det veganmat till jul då? Svenskan, Vegan. ja. Ja. Okej. Svensk jul, du. Det bliver da meget pænt. Synes du ikke? Kan du hænge æblerne op?
Far pynter med æbler. Det blir fint. Nej, då ska vi få pynt. Det er nu okay. En mere. Vi skal også huske at have julestjernen på. Den store. Har vi någon? Ska vi göra den där? Ja. Det blir fint. Jeg kroner dig hermed, herre juletræ. Ja, men det är fint. Og du skal have den her på. Nej. Jo, du bliver fin. Tada! Där. Tack, Anna. Hvor er juleanden? Ja, den är väl i sitt bo och har det gott. Hvor er flæskestegen? Hvor er de lækre sprøde svær hen? Grisen är väl i svinstuan och lever sitt liv. Har du glemt din fangst på isen? Nej, jag sa ju att jag var vegan, eller hur? Och ni sa att ni ville ha veganmat till jul. Vegan. Ja. Så här har ni. Spis! Glædelig jul. Svensk juleanden, det var det, vi sagde ja til. Mikkel, du laver sjov, ikke også? Hvor er du? Va? Rød tud, Rudolf. Ja, Rudolf är väl på fjället med sin kone och sina barn och firar jul där. Du har rakam julesjov. Då må du nok rette. Er du fuldstændig vanvittig? Det er jul, og jul til lige mad. Anden, duttu, flæskesteg, rensdyrsteg, rensdyrkød. Jeg ved... Julen är ju hjärtats högtid. Hjärtats fest. Det handlar inte om att ha lik på bordet. Det handlar om att ha det bra tillsammans. Ni har en massa mat här. Spis. Det smakar dejligt, jag lovar. Glädelig jul. Jag kan ta det. Også må du ikke sætte. Mona. Юллими пиллуаритси. Qøjnæslis. Sioralen aduktersinnavinga. Naatien kajortitsiniarama. Miki, hun skal bare låne noget sukker til de brune kartofler. Suisi. Kajortuqaarami. Veganermad. Nukkam aamataana nappaatiginikua. Femme foran ukiorarlun toqqu. Uhannut jullum nerasassiaram perusuppisi. Neqidal. Flæskesteg. Qerlutor. Tuttu. Kaottutus. Flæskesteg. Prøv igen. Ja. Ej. Ja. Yes.
Kan inte ta lov. Och vi ska ha Duttu. Tuttu? Duttu. Rudolf. Ja. Vi ska ha Rudolf. Ja, vad bra. Ja, Näbo kommer med den. Ja. Annike Galop. Närigt. Tacken. Ja. Ja, med morgonen. Hej. Oj. Ja, giv mig det op, hallo. Så er der dessert, mand. Nå, tilbage til historien. Ja. Så efter julemiddagen skulle vi tilbage igen på anstalten. Så listede vi os ud herfra og var heldige lige at fange en vogn hernede. Tænkte, det nok var tid til at komme tilbage. Satte vi os ind på bagsædet i tilfælde af, det var en, der ikke lige burde se os. Så da vi sad der på bagsædet, så kunne jeg se chaufføren der i bagspejlet. Jeg synes, fandme, jeg kunne kende ham, men jeg kunne bare ikke placere ham. Ved I, hvem det var? Karl. Det var ham reservebetjenten. Elisabeth. Nå, kan du ikke? Det var en reservebetjent, der kørte mig tilbage på anstalten. Skulle du betale? Desværre, ja. Ej. أنا وأنا كنا أغلط أغلط يطلب مشكلة بس Glædelig jul. Glædelig jul. God jul, jul. Det hedder glædelig jul, du lille svensker. Jeg skal have mine penge nu! Ikke også? Hei, Iberaro. Radunnia Risuit. Hvis jeg går løg nok ind, der går ned og starter jeg synes ret. Også dem kunne nok skylder! Også dem kunne nok skylder. Juliana mi oritingorat na magkasangniyarlik. Julianne kan stætte jo navnet jeg syg med revdårne. Når min besøg, men så går løg nok ind, der går ned og støtter ned til min kusine, der gætter rigtig. Jorua rakassak. Piumasani pingikkaangami ukkamaqartarami. Meeqaqqat. Jeg skal have resten i morgen. Jeg kan ikke lide dig. Har du givet alle pengene i dåsen til Hjort? Han skulle ju slå Mona. Det tør han ikke. For fanden, Miki. De der penge skulle have været til huslejen. Der er 10 års ventetid på lejligheder her i Nuuk.
Faktisk 20. Mindst. Förlåt. Hvad fanden er der med jer, man? Sikke mutte jer, mand. Hvad er der med det? Miki Orium du nysmøggemin. Lisa, allé. Vi har brug for pengene nu. Suisse. Hvor er alle idéerne? Kan Mona ikke bare sælge hendes malerier? Det är ingen som köper konst innan nyårsafton. Ingen som har pengar till det. Folk har masser af penge. Sælg dine malerier. Der er ingen, der gider at bruge penge på kunst lige inden nytårsaften. Det hele det skal bruges på sprut og fyrværkeri. Hallo, Lisa. Og Du skulle have taget din flyversprit med. Køb nogle cigaretter, så kunne vi betale huslejen. Du må da kunne skaffe nogle penge. Kan vi ikke lade ham ud som stripper? nej, det dur han sgu ikke til. Snabb status. Till oöverskådlig belastning på mina värdar. Check. Misslyckats med samtliga försök att göra saker bra igen. Check. Blivit kär i min kusins flickvän. Check. Vad var det som Mona sa? Gudarna spelar boll med ett valroskranium. Stackars valros. Märkligt att något kan vara så vackert och deprimerande på samma gång. Och det var här vi började. Tja! Så er der krudt. Oj, hvor har du köpt den där? Jeg spørger, hvor vi har købt den. Vi tømte forsamlingshuset for fyrværkeri, mand. Der var ikke nogen, der så os. Jaha. Ja, men då kan de inte vara här. Tänk om någon skulle skvallra. Hvem skulle sladre? Sladre ikke? Nej. Der er ikke nogen, der sladrer her. Holder munden lukket. De är brandfarliga. Det er jo ligesom hele meningen med fyrværkerier. Han tror, vi alle sammen springer i luften.
så skete det igen, og den her gang er det gået ud over vores allesammens forsamlingshus. 20'erne har været på spil, og alt fyrværkeri er blevet stjålet. Jeg står her med formanden for forsamlingshuset, Maria Magdalene Petersen, som også er balassi, og hun fortæller mig, at der er blevet stjålet så meget, at forsamlingshuset kan gå hen og lukke. Og det er så ærgerligt, at... Ej, det har vi ikke tid til. Tilbage til studiet. Rammingø, du skal sgu da ikke lave julestjerner nu, mand. Det er sgu da fedt. Julen er forbi for helvede. Vi har till nästa jul i alla fall. Vad säger du? Vi måste se upp med fyrverkerierna. Tänk om de skulle få reda på att de är här. Der er ingen, der siger noget. Der er ingen, der siger noget. Du skal bare... Du stresser for meget. Tag en øl og så ned i festen. C'est ça. T'es mort de rien passer. Tu sais, c'est un autre point. De ringer efter til politiet. Politiet er helt om bunden. 똑같죠? Godmorgen. Mange jo der med så du kommer der til trods med sådan. 똑같죠. 다말이 없는 Mange ni lallemingan kommer der til og der står så. 다말 이랍보는 다시 먹발라라더니 고모터터소만 무싱음. 남단나. 근무질르는 기마가. 오케이. 우리 진시에도 똑발렸네요. 똑qalngida. Okay. Ayun nga nuwan sa tuwan na sa kasi udah beda ta komotat tu nek amon na versada so je. 다말이 없는 외행이로 안하고. Okay. 계속 먹고 똑같이만. Hey, god nok. Vi lægger så et tjut. Bare når så ud. vi lægger en sjovs. Jag förstod inte vad som hände. Men det visade sig att Canuck var skyldig lite tid i fängelset. Tack och lov. Gik hun til barretungen? Prøv en ravsler nu er jeg om. Vi ses senere. Pas godt på drengen, ikke? Og min søster. Syster? De är syskon. Inte tillsammans. Och så visar det sig att de är halvsyskon. Från en annan gren av familjen än min. Mycket intressant. Så Canuck är i fängelse. Jorut vill ha sina pengar. Lägenheten explosiv. Och Mona är en möjlighet. Jag vet inte vad som skrämmer mig mest. Lugn och ro i Nuuk. Efter 14 dagar i Grönland
saknade jag lugn och ro. Jag menar, vad hade de föreställt sig skulle hända? Att folk bara skulle ploppa upp framför dörren för att köpa fyrverkerier. Jeg vil gerne købe noget fyrværkeri af. Varför tror du att vi har fyrverkerier här? En vi kendte, så jeg stjælte det. Så ringede hun til mig. Använder inte ni sms eller? Nogle ting er ikke gode at skrive ned. Om vi säljer till er, då kommer hela byns barn rännande hit. Bare roligt, det skal vi nok sørge for, at det ikke gør. Okej. Ni kan få en påse. Vi kan sælge de små ting for jer, men ikke de dyre ting. Okej, du kan ta den här. Men då kommer ni tillbaks hit med halva inkomsten, okej? Bare roligt, svenske, det skal vi nok. Hej. Der er noget, vi gerne vil have, du sælger for os. Du sagde jo, der er nogen, der hugger fyrværkeri fra forsamlingshuset. Man kan da ikke stjæle fra forsamlingshuset. Vores allesammens forsamlingshus. Du skal sælge hvad? Der. Ja. Hvor meget vil du have? 60-40. 50-50. Ja. Dagus. Dagus. Hejsan. Onningoan qaniippa. Asukki. Sohlun kyse ajortum podajortu. Maasi. Ajortum pissanarpa. Nalunginnerpaam kinaanas. Sohlum uani aallartittu. Isimun. Akittu tamam akilerneqarnissaattungaan. Kyse ona isimuunginnami. Umma palasiuvutsit. Olle. Qahey, nagunuk. Politi purara meeting. Ja, Gunnus. Nå. Nå, sugar. Hey, hvor er mine penge? Vi har nästan inte sålt någonting ännu. Men det tar lite tid. Jamen så for fucking helvede kom i gang i stedet for at klo på sådan en fucking bord, ikke? Vi skal have noget. Ja. Vi kommer att sälja, men du kanske kan ta lite fyrverkerier och sälja själv. Hey, ved du hvad? Du skal fandme ikke komme og fortælle mig, at jeg skal ud og sælge fyrværkeri. Ikke også? Ikke også? Du kan ta dem där. Som en start. Okay. Hey. Men I skal fandme ikke snyde mig. Ikke også?
eje penslen. Men det är din pensel. Nej. Du skal tro. Tro på vad då? Gud? Nej, Mikikas. Du skal tro på dig selv. Det er meget godt, hvis du kan tro på dig selv og vide, hvad det er, du vil. Jeg har brug for noget mere, for jeg Okej. Har du pengar med? Nej, Då får ni inga fyrverkerier. så slader vi. Då kommer vi efter er. Når I kommer ud af fængsel, så er vi voksne. Vi er sgu fucked. Fucked? Tits og Benedict. Tits? Vi er fucked. Fucked. Vi står i lort til halsen. Læser I aldrig bøger? Bøger? Vi har for 500.000 kroner, og hvis vi sælger det for 10% af prisen, så har vi 50.000 kroner. Hvis de fleste betaler 250 kroner, så skal vi sælge det til 200 mennesker. Og hvis de 200 mennesker så siger det til 20 mennesker hver, så er det 4.000, der ved det. Og vi er kun 16.000 mennesker i den her by, så det er faktisk 1 ud af 4, der ved, at det er os, der har stjålet det her. Vi er fucked. Nu dør vi alle sammen. Kurt er ret demonstrantum. Det sagde de altid, da jeg gik på uni. Har du gået på universitetet? Äntligen var alla eniga med mig om att fyrverkerierna skulle flyttas. Men hur skulle vi få dem genom stan utan att bli avslöjade? Polisen hade sina ögon på oss. Och Joris bil hade blivit för dyr i drift. Lyckligtvis kände jag just den rätta personen för uppdraget. En av de hårdaste förhandlarna inom branschen. Ja, jag vet mycket väl att barnarbete är dåligt. Men vem skulle misstänka de här små oskyldiga varelserna för att flytta högexplosivt tjuvgods genom Nuuk? Hej, Agnet. Nej. Skera? Varför är ni så sura? Sjov for pengene til huslejen har vi ikke en skid. Så er der ikke penge til nytårsbrud og ingen penge til huslejen. Jeg kan godt prøve at ringe til Jorut og høre, om vi ikke kan få det udsat. Han har troet med tæsk. Men det skal ikke mig. Men han tæsker mig. Om mig. Og især Miki. Varför det? Han tror, at dig og Mona I er kærester. Nej, det är lögn. Varför det? Varför skulle han tro det? Vi måste prioritera pengarna. Först betalar vi Jorut, sen husleje och sen kan vi ha en nytårsfest. Det er kun nytår en gang om året. Vi bliver sgu da nødt til at holde en ordentlig fest. Mona, hun klarer det der med jorden, og så klarer vi med huslejen bagefter. Ej, det er så. Alle vores penge, de går i dåsen, så må vi holde en nytårsfest næste år. Kan vi ikke bare holde en lille en? Vi putter alle sammen vores penge i dåsen. 0 nytår. Först måste vi betala Jorut, sen måste vi betala de 3 månaders husleje som vi är skyldiga. Efter det kan vi festa hur mycket ni vill, hur mycket sprit som ni vill.
Hvis du bare havde købt flyversprit til at starte med, så har vi haft penge til alt lige nu. Får vi kunder. Eller også er det bare politiet igen. Så der er vi alle sammen. Hvem tager døren? Jeg tog dem, da der var dørsælger. Jeg tog den, da det var Jehovas. Jeg er længst væk. Тавасиуллин пиллуарти. Quaanallil. Kaffisusavit. الوق كفيك دامات تساو إنو جدوان والقامة بزلت القابة البصوت صاني كويس ريسينغو كدوي دادونغرا إنغاس بيننرلو بصوت تني كويس Uanga. Isusirun sen lassaalok. Angerfini kuwa. Tamanikut nadagiaraat kaffillernerp puigunaaqqa. Nalungilisusum fistersimanersu. Pikkani. Katassortarfinguatsinni. Tamatta katassortarfitsinni. Ummateqanngitsut tillinniarfiisimavaat taamaaliortoqarsinnaangila ila ummateqanngissut taamaaliortoqarsinnaangilaq maassi apeeqqaarsimatinnagu taamaammat uanga maassi aningaasan katersinniarniarpun katersortarfipput malugisinnaarul tamassi tapeerusuttorioriorussuususi nakunu Anstalt. Nej, den går også smårejst. Tak for opløsningen, min kære gudbarn. Og dig, min dreng. Opfør dig ordentligt, ikke? Loss aversion. Vi tänker att vi har en massa pengar. Men det vi egentligen har är en massa fyrverkerier som vi inte kan använda. Vi kan inte sälja dem. Och om vi inte kan sälja dem så är de värdelösa. Värdelösa? Värdilös. Värdilösa. Så den stora frågan är... Frågan? Spørgsmål. Spørgsmål. Det stora spörsmål är om vi kan växla det värdelösa fyrverkeriet till att komma ut ur den situationen som vi har hamnat i. Nej, fandme nej. Det er flere 100.000 kroners fyrværkeri. Det er gratis penge. Vi kan sgu da bare futte hele lortet af, og så tage entré for det. Fudda? Fyr den af!
tänker du att vi ska sälja fyrverkerierna utan att Masi får reda på det? Bra. Då är vi eniga om att fyrverkerierna är värdelösa. Vi smider bare ikke flere 100.000 kroner væk. Nu skulle det smidas snabbt. Hallå, Judith. Fuck dig, dit svin. Jeg skal have resten af mine penge tilbage. Hvor er alle de andre? Jag sänder dem væk, så vi kan snacka lite. Jeg har ikke tid til at snakke med dig lige nu. Fuck fjæs. Jeg skal bare have mine penge nu. Tro mig att du vill, okej? Du får inga pengar för det. Hvad fanden mener du? Hvad? Hvad? Det är allt vi har. Jag har ett förslag till dig. I have a proposition for you. Er du lige pludselig blevet John Wayne, eller hvad? Vi har inga pengar, okej? Så att försöka ta pengar från oss är som att försöka klippa en skallig man. En vad? En skallig man. Vi har fyrverkerier. Vi har en massa fyrverkerier. Du är god till att sälja. Så jag föreslår att du tar restlagret. Jeg tager resten af fyrværkeriet. Men så skylder I mig stadigvæk 1000 kroner. Vi har inte ens pengar till husleje nästa månad. Var ska vi få 1000 kronor ifrån? Okay, så er det fandme også sidste gang, I låner min bil. Ikke også? Okej. Hvor er fyrværkeriet? De ligger i en container i Kinopet. Og dig, din lille foksvin. Du holder dig væk fra Mona, ikke også? Du bestämmer. De säger att man inte kan lura en ärlig man. Men man kan lura en lurare. Hallo, Jørgen. Hallo. Der sørmølsen nu. Ukioqolit. Maaneqpittariarukkallарput. Så blev det alligevel nytår. Der ventede en stor overraskelse, da personalet i morges mødte på arbejde i forsamlingshuset. Alt fyrværkeri var lagt på plads. Der er simpelthen sket et antityveri. Rigtig godt nytår. Tilbage til studiet. Idag tycker jag alltså de svenskar. I den börsiga shortiga. När jag kom inom jag sakasana. Sorlun ajorna kusuudaasagunartu. Anguaruna immakan naang angersortiqqiinaraan. Ha? Angersortiqqillu. Eqqisisimaniassamma. Maannartippiu. Nej. Iduami. Nammin immin isumangisariaqarpo. Nilikkartariaqarpaa nukatsitsivallaarputin. Illaam nammin immin isumangisussaarputin.
Namminna pasariaqarpu ilikkartariaqarpaa. Qaaleqaarsoorna qimassimayanunak aama uhuangeqaak jävla palasi. Hvad er der med dig og dåsen? Den här är original. En original? Ja. Så, det är en tobaksdosa från innan andra världskriget. Det är ett samlarobjekt. Är du säker? Ja. Alltså min mammas väninna samlar på sån här. De är pissedyra. Hvor dyre? Er det nok til husleje? Ja. Ja, jag är rätt säker på det. Naam idumorputin. Namminaunna saaqinniarna imannaangitsoqis. Amam siarnatugila иллаққусааруумикуу. Qanaortaakkua nayukkamin akissa. Qanamita. Sorluun tartakkatigu tupaasivik toqangua. Akitsortorlu tuniniara. Akiliutisaqarniassaam. Ilaminguutaan tupaasivitoqangua. Aningaasiam naleqangaatiaq. Malugivaartas akkiaqaffakkiartuarusaa. Kiisnaammatsiliinguatsiaq. Ima. Alakkalaasanerpar. Qa? Ata utaqqin. Skoolilaqqarluta. Usimaannami. Ukiutoqqaa. Skål. Susuqartorunna. Kian unammisseraatsigu. Oculus. Qanu isumoqaarmi. Oculus. Latinerism. Ici. Itas. Oculus. Jag kollade auktionen. Det räckte precis till hyran. Det var överraskande smidigt. Ja, så gick det alltså till. Jag kommer nog aldrig att förstå hur dosan på öret drog in till lägenhetshyran. Kanske har gudarna hållit handen över oss av en eller annan anledning. Ett är i alla fall säkert. Jag fann vänner för livet i Nuuk. Jag vet gott att jag lovade Jorut att hålla mig ifrån Mona. Men i krut och kärlek är allt tillåtet.
Kasutta. Skål. Kanom okakpunga. Piso karaktuan nakpo. Oi! Kyllä kan pistoa itse. Fan. Kunnuk. Isumakaksunga pannausymmit. Kanomu kyllä kan. Men då sätter jag på detta. Husleje kan ringa. Kaching!